Sengi hadian bakahan yotrap Youth Council kalalet kendang yang kibriu basa be'an hasenda katam yo maulong. Mentaka arpo hendro tarik yayong arja arpusau katanat sambording ke MECL. Kalau penbut dah keba outload ya kading kebalatu kibriu basa hakate kacaka. Da kipau tali kitunumi yang barenjan kila penyeng da kibriu ki basa be'an hakate kacaka. Ki bomdei satya ki traishnong. Bakla subah baki day ki balashuan hap one wear. Lang tu dapat juga. Ni ialah mending bagi ring tu mentang i bayar itu apa cek meter reading itu lo kemlap saya. Kata ini mbak nomor ba ketemu ka diksam juga teh mentang kala don teh dak sistem duna teh long meter reader teh kami ikut semua bayar untuk ulah lek site bill mah. Kama lek si long ka HU pada long lek si WI ki bayar mi tu kilik cinu ki wan cinu. Hari bin ba komplain singi nak kalian tu revenue tu ngilak manon tu meter dia mah. Amlah kini gila bro kau kisim bet illegally nang meter di connection ni. Kamu tahu meter ida umyo i ba ki connect illegally nang meter. Kata kan kedai ba nomor ba. Kalian cengi hak ban. Em pihak ban Ya cemat kan yang nomor ba. Nomor ba. Habo lagi kumtan ka meter ba kaya duk. Dan connection sesuai long komplain so face kan. Dalam dia umali Em hak ban le i ka meter ida mah. Wah, komplain sini so face kenang ba. Sepak tali ki yang ni kita kan. Alai. Ni ki consumer ni asil nangi berkhat ni yo bam ni kumu kila ban island. That's against electricity. Syak. Kalau ilegal. Teh Syak ban sim kamil tau. Ini smart long company teh ba lihat ya ban sim new meter reader. Yo meter reader pihak ban sim action nama. Om tahu ibu ba ya borok ini nang ni smart nomor ba. Begini ya kinom jah nang ni smart kan. Mai nak ban mau kan ke ba pipi ke ba ki kibriu ki sim kin yo tai kata kan. Ni ben yo lang kibriu kalau nomor kan dia tap ke dia batu. Tingin nang ni smart ngin hapan khot iki meter reader borok hi beli bileng bagi dibentuk kumi gini ro. Ni bagi su ni kan. Sampai mapima